Empat. Oblechibun tulisan Dikmon Polong Balang Kespian Kiang Jinglam Prang Ulet Timen Besan Dikmon Polong Ilong We naik Timen Besan Jong Balang Kiang Bakam Hikmat Habaro Kikam Jong Balang Ude Timen Besan Bakit Yakinu Gunung Kikam di Bahar Balang Kepan Syekh Aku Ude Timen Besan Batre Minot Batre Sitong Ya Gegam Uderu utin besan ubah kam sempang yang ikam jong kebalang Blay ulesim sendat no ibu nak peding Tengi bataslah jong kani prote Laka ya ilet temen besan Dikmon Polong Hakas nong torja serah Asam Haktari Cipeu Menaimi Kakendai Prabolai Hadin tiga senem Balaka ya u Ikirawan song senong halum belut Ulet temen besan Dikmon Polong wan naga jinglong ngam terai bat haus nem kat kendai pa penreu apa oleh pediang yang jingni Kristan at motis lu ia at balang pres keterian mungkian oleh pediang yang jinglong lufat apura at balang kat kendai terik setembak at jarsan oleh pendet yang jing ia tok som kurim badan buram bat ga MRS Himalang Lemari at kendai Juneuri arjar kendai Haka balang Presbyterian Benarpur Asam. Kikam tiba putre haka balang bat distrik. Hakisnem arjar nuriu bat hadu arjar niu dalong usketri jong jing seng samna balang kiam. Bakum usketri Sunday school hausnem arjar niu hadu arjar pra. Hakiju isnem ulang ru usketri jing seng ko ying. Hausnem arjar kendai. Oleh kitru kum usketri jing seng prinsip ni jong distrik Namciang. Hakisnem arjar kendai hadu arjar Cipeu bat isnem arjar Niu hadu arjar kendai oleh kitu ia ke kampung usketri jong balang Presbyterian mungkian parusnem arjar Niu hi ulah syajit enggak balang ke balang mungkian bat katarik kasan Februari arjar Cipeu bat ulah syak tentang Timen Besan hakisnem arpeu arpewei hadu arpeu arpoar Ulong lu usketri Sunday school jong distrik Namciang haus nem apeu atuar ulah simki biang kum usketri jong balang mungkian adu kasmi jong kecingklat jong hadu kasmi kecingklat nok jong nadu usnem arjat apeu atuar ulah long lu kum asisten sekretari jong distrik Namciang yang bau tangbat hadu kasmi kecingyak jong kecingklat nok jong ilet temen besan Dikmon Polong akamit at pendai terik disembar ulong kulit wai bagi sing tentang jing berabengit yang kebal pembek dari balang badadin jong peta ulai lipai no selain apa ol kuah ying udan kecingkut ngulumala hakamet pal rekit no kendit harapor katwe PM AA ublay resim no ya nasla jong kani pertei uli no stadin ya kalok armut ikun bintai bat armut ikun cenderang Kajingkat sendet jong ilet temen besan Dikmon Polong kalong kajinggu kebakrau
ya ke ying ke sem ke fu ke chat ke snong ke tam bat ke balam ya ke street bat ke presbyteru midway bo play un penmi putli ha jaka jong ni usakri jong to play ke jing suk undon lem ringkat bat ki bahaying hasem baro sim jong ke jipet ngen un cinca ya ke jong ki lesu dengan pesan Big Mon Paglong Mother Chama Mother kini kilom di history lungkot jauh ilet dengan pesan Big Mon Paglong Balang Presbyter Mukiam. Aga jide bat kene kejing jia kejing klan no ilet dengan pesan Big Mon Paglong. Kum ke Presbytery idon sisa kejing siau si kebekrang. Haga jide bat kejing klan no usikri yong blay. Bangis nyotu bagadon kejing kia keron kejing pai donun keron kejing siau si thang narbonta kelok jong ilet Big Mon Paglong ki khon ki badang rit kaying kesal hi baru ko bai keron pedeng kejing pai donun.
Man. ke servis ke jingleh niam ke bakhadu nak bantau nu sekri jong trai temen pesan di polong alor jong nu lum jingtep ye ke bakabalang ke lepen kre nak banta panbu ye ke met yap jong kriya